anya problem a ka me hu ye Bible kwa se unua eye obone ana obi ye obone a papa ye nipa ne mo papa obi ye obone amefa bone entia ne ka de oya obone no wo de ye papa ma no wo be hu hira wo benya wo de se fa se ye nua ba golden impo diamond impo sorry ana se odidi wo afia Schwarzenegger ne ye nua ba Mesbea kamunja no na onfa na semantina o se ye wo ne afia Schwarzenegger montam ati wo wasem baayi afia Schwarzenegger me ka dia ma because ona wonya fine o se sister ye nya o enti dia wo mo de ye ni mire bi no ana wo so bi su di bia ye too much GH kana wahala jumedie ena ebre asose mosonfo muniaba ekiesikapa enenso mede ebebe sono na enedeye eye Ghanaian actress anidin ede eye Diamond apia abaye yi munimmo bekaya eye emrebi etwemu Miss Bell ene ono ankasa ne yonko ni twetwomtwe afia Schwarzenegger wo mo efa social media bo wo mo bo etwa eye abaye yi adapa chese wo mo ye no popura wo mo totoma ne wo mo gu wo mo fi ankasa ema enu mo chese wo mo enkasa up till now na ebusiafo de tia ama enede Diamond apia ne din asa be pie mu e wo social media so ye se enu ada yinya nte ye se eye yinua ba Miss Bell aposifo ensa asonimu a chese wo mo tutu na no efa nsem bia na se accusations bia e call so emro ni Tracy enyantawantawa eye Prophet Najugezi di bebebe pie mu a wo boss say eye prophet yi e kan say eye Stacy Amwaten wo HIV AIDS eye Prophet Najugezi ene kan de che no na che say eye Stacy amfa na hoguno so okoko report ye no nti e ma enrada allegation e beto abontin say eye Miss Bell posifo ensa asonimu na no na eye Diamond na wo no che say wo ne Miss Bell wo mo eni nhia wo mo ni enye nan na wo te say ne tanfo baako ya posifo akwakoso nimu enam na no kasa wo kokan ya enti no wo no susu ebosia wo hu ne say eye kama champagne de wonjai popi eda wo de radio se what one na wano yo meka pa dia ene afiase ena ebeye wo second house na ode ne nsem we atu edwa ewie no na najo pepe pa se Miss Bell bebe dru fia pay ya ganti ni belo be fie eno no so take it to ni Instagram page se wo share eye ne nine gan wo de radio se na ne nsem wono so ede atu edwa esem se wo bom paye epe wo bi ahwe ase akan hu se ya be refine ne back ede amount na so be ne dem obi a emfa ne di no fa entrendy bi eno ma eye ahwefo ne nadofo no eye good night na ebusuafo ensem no emu nchiremu ankasa ewo ho mitwam ho me ba de be ba besom so emamo akwa abasonko ebiem yedwumede enyumeko a eso yasen eye Mama Juliet Ventures eba no eye kitchen utensils enyoma ye disi eye kitchen enyoma ye disi esi eye kitchen ema ye kitchen edi emu a oba eye ho ene wo hima dia wudie enti no so wo penchensen papa ne enyoma papa e de esi wo kitchen dia ene Mama Juliet Ventures ena penecha kwan ewo eye Abeka La Paz na ono nso no wone wo endi eye enkomo na nchanse a wo penu nsa entiminka obetimi afa ne number so ewo screen no eso na eye ope eye delivery a ono nso wa ye ede amawo ebiem nso Venus Aluminium Limited ba no aluminium work glass work wasi wudan wie na wo pese eye wo pen glass door open glass windows glass louvers ene de keka ho dia Venus Aluminium ombedi sa djuma no ede amawo wo office wa djuma mu ba bibiara wo pese enchichichiche mu ema aluminium works bia wo kono hwehwe mecha kwan no mundi sa djuma no emfa ema ebiem nso neat roofings enso so ebo yechi edomo eba ne edan eso ebo say ya ma roofing papa nchese papa ma wo de abo wo dan so de neat roofings edi sa djuma no ede mo mbetwa adjuma no yopo se de wo mu din etiem ama wo nso so wo dan no wo nkase matumi sika gu na mo mu bebo wo mo aba so phone number na ene wo mo entwetwe nkomo ebusiafo ene me guest eye Nana Hema asantini ba wo to pressure ene
ono ena ne dem ne no ebe twetwe enkomo na he mama akwa ya ne aba bibi aboko di aboko na wo so nyame adom ho de asese ne so asehia yehia se dia na wa woni enije nko a yo ye bora yensemu yenhwe Diamond Apia ne se de nani age over wo jubilate over obi ahwe ase se ya chi obi na unu obi nkasampo unu obi enni twaka bia wa ya de amana ya oya wa ya de amana show na se woni ni enkasa woni ni nyitwe ye na wote se bibi boni ato na na sa aposifo nsa so ni mu a wo se wo ba abontin be jubilate mo obi ehu se wo de che se wo tan nipa na wo de won so na wo ye made nyina tan na yo mini abasika pa medawase ene question ya obisa me na dedi kan meda ya director le djuma mufuo nyina too much fuo nyina se nyankopon enhura mo obi a o medu ya bia me ka che nyankopon se onfa ne bedu ha asumdie emaye dedi kan eya na entem bebre mpanifo kaka se bi se enena obi diaba ochina won so de ena nkwan so hwe se ebehwe a eye Mezbel ene efiashwas ne ya no mo ye ayonkofo pa tight but asem emba ye wo problem baby e ma mienu mi esa be hye bia problem wo ntini nyina ne se wo no be wadwen se de obi abeka no untie unfi de obi abeye because eye ni pesu enfonso be ba ye ntem I will say pese woni Mezbel ene efiashwas ne ga ne Mezbel enu bi atwam omo sorry tia sister Diamond ipa cassette ya no social media edidi na tem ene Mezbel ne fiashwas nega entemate wa say enam so nti eye ye chi ye sister Mezbel eye ndra asema nyina ye tie o say enam so nti ama sister Diamond so no so abegine ma ono so eye ne de eye sa na wiasete na de nti na wo say eba ne sa se ye nipa de wiase ya ye nipa de ena me di kan ka say enfonso beba yentem beteba ya moma yehu sene ye beka na afa on se na eto Mezbel ne efiashwas ne go montam atete ochina on se abeto ye sister enti eyesa ebetimi ato me on se na ewo Mezbel wasemba ye ama sister enya bia o sere enti no se woni wonua anya problem a ka me hu ye Bible kwa se unua eye obone ana obi ya obone a papa ye nipa ne momu papa obi ya obone amefa bone entia ne ka de oya obone no wo de ye papa ma no wo be hu hira wo benya wo de se fa se ye nua ba golden impo Diamond impo sorry ana se odidi wo afiashwas ne ga ne ye nua ba Mezbel kamunja no na onfa na semantina o se ye wo ne afiashwas ne ga montam ati wo wasem bayi afiashwas ne ga meka dia ma because ona wonya fine o se sister ye nya o enti dia wo de ye ni mire bi no ana wo so bi so di bia ye wo nti ye ni aba ne kasa wo tu ka ma so champagne na chese odisa wo kasa e fa ba bi ono ye ne life obetumi aye because oma ye ni wa ye Mezbel ye ni bibi da ama na ye ni ya it meant ka say nenso no so ye ne mre e fa ba bi nso engose nkotu champagne na wo ka say me na nyame adi ma asem ya mami no kana nutum because champagne ono so tutu ya wo ye say obi so ebe ye ne hia mo no so abegina ho akeka bia chi enu aba dan mo eti no e fa ba bi no e fa ba bi engose wo ye okay na mpese mi hu no say adentina emma nkasa like ye ho atamfo because dane da ye ka by na ye hu ne say enye sanete enso so say de emre ko nyina nyoma ede di nyina kire say still na ye tan ho de adentina emma na nko menya ntokwa no nko menya bibia anka asemni si ana say omunya sete o masemenu anu no ohia ne yonko be ma na obesa hala no ane na sere o tina emma yentimi nya sa ho fama ne say me yonko ayamade ya kasa ya cheche mu enu anu no ya chaso adenti a edenti yo me sada sibi na misika emma yewo ahoyi asuban bi wo yimu okay ana me di kan baby emma mienu miensa be hia no problem wo ho enti wo na wo ho no na ye na ye wo ho no e wo se hu se ne ye betina ita de ye be kasa se because e ma ye wa ho ye bia metima kasa e bi kitabayi hu
because when you pay for when you bring you say ebia mam sika uti a waboy ebia obo ho ka be 30 Ghana minya bia mebo mini ses ka ni but na me ye wan won ya hweti bia wabo enfata ni mpu weti we se okoye na ebia me kan ye mesumo wadafo bi mesuma danfo me kan me ne na edi wo ho kokonsa ebeto mre bi me ne madanfo ne so yentam ebe ya basa kakra oba be kan che ode me ka fa wo enti sa asemwe ekoma ma pa titiru e ma wo se ya ye hu sene ye hia ana ba bi ma bebo chenkuo no e ya mumi hu sene ye be kasa ene sene be ye neoma ye wo sa problem ne pa enti ya no kasa ene ma sa nyoma ya no kasa ana di we nyina aba okay se woni aya de na se ye fa woni be ya na sebe woni honhom boni bia na woni mbre na e wo se ka bo na baso o wade a waye de fata wo aminye ska mema wo de makoba bia wo koye enso we de dabi because of e bia nipa no sebe okita honhom boni ntino na ye ne ya na o ka ho nsem basa tantanta bi kwa na onim baby a wo bo no so be o ja no o wase kati this baby e ko to kwa wo ti a wo ye litino o ja no dwa nanu e ma ye wo se suban e be ya e ye ni diem muma ye nchai na ye nyet mema o mo fa some show 5 minutes ube hu no mo sana mema te ana ma ye ti adopted that attitude ni bi eno na me kra me so menti ase e wo se ye sua e free na ekoi e wo se ye sua se ne mba ye be hu se ne ye betina se ne ye ntan ye nua se wo nua ye wo bone a ka kire no e bia woni ni hia na woni na kasa na de ye atoye na bibia ato atwa e wo se ye besi because ene amene wo ye di ago ye di prago ye o china bia amene wo ntambeti ensama ye kan ye no e bia na mentimi am boma no na makoka achi odmo bia bebo wa mane beti a emba ye timi so yakoma ye bekon oha mimi aba nana yema se ye nua diamond de ense we bebetu dwa chese nani age afa ye mesball ehun no anso ho o mesball nso so ba ni Instagram page ono so the picture bebetu ho no na what the betu ho no mu a the caption here e wo ase ye say if you pray for my downfall you should get a refund back laugh out loud well feel free to use me to trend some why good night misbelievers Ushe ye wono so ne nsem wono so dia ba betu abonti ya does it mean say wono so wo fo so amantokwe aba na se den ono no se we are comment on the betu ne page no ondi obi atem no correct ono na ya che no ana wako chire ni nsiemu na ye ja na mana kofi eti ede ya o Ghana onim de e koso ne de wo wati nti ono so de abeto no se ne na mo pe na hwe ase a ananya sa se mo pe na hwe mo pe na hwe ase ne mo ntwen na mo hwe de eda mo ni twika se be kan bi sa sa mesbe o ye pani sometimes o kan asema to asum obi no hu se ne tanfo ana obi one ne nkasa to champagne chile e bon mo aginani a ka ne page okoba be 7 kwasi asem ya ko betuna asem be sa ko fanse bebraba ba we no ondi obi atem o se se na ma hwe ase a use me na fa trendy enya hwe se me de na aba ana mo nya bi na mo ka nti enya we e bia e bia free ne so bo a na ko be fofo to no we no use wo no nya obi a o kama ne ho ba na ehu hia se nko ba bonti bebe atwiro bi bisa ehu hia bet emba your problem and me di ka na your so enioma so sa like me tiase masu especially youth ne ye my challenge ye competition any san no man enti wo hu se diamond aye bibisa enti o so no so kire ne se de wo ye no wo hu but ene na se mo pe ma hwe ase a mo nyusu na mo so mo fa ngimudin ana mo nyusu mo so mo fa nipa hu mo enya na sem but baby fa baby won sen go so obai wo beda oh good night ana oh erade nyankopon me da wase se esan ya me koto mi wayi me afu na kwa chiro bi sa wase kan so kraye na mes ben ye di kai sister oye furo oye ru nipa ahun me da bi am ka se wo ya pani a sometimes no ma bi on me ya wo ya ye na ye enkola ye nsuan but obi on mo no hu ne se oye pani kura na
onyi body ni nyine ye still na woni nkola na ye paint na wa bi on ma oya wo hu se bia ebe ha adwen na ebe ha ono fa ho me di anka me yusu bia o nyankopon me de nyankopon asese e no kra ye chi me koy beti ye jami bele si adodi abeto ya se o sa huru de o peso bi soso eti de be ya mu bia so soso nenda wa na yoga na oso comment enyo da susu say eye ni poster wodi ababeto ebetimi ama ye diamond na wo bi foforo crampo aba be comment na fe so ko fa asem foforo aba enti no ebe ya yesuemu mo ma ye mfa asem bia ho emfa nkoye nsem bebre da bia me ka me si yawe emu aye demu ohun enti se wan hwe ohun ya asem ketu ebu benya asem enti me hwe na se osika me hwe o page na se o te wa show box ane uni ke bi na ni gina ono ma me na me fa me like me na nya me fa na me comment but obi sabi obi abeka Ghana for obi abeka asem boni bi afa Nyo scan de bio sisi no kama na de wo wi de wa hye sister no so wetu ayesa na no e bia wo ti awu befu be wo ti awu emfu enti no me de me hu ne se asem no se ba moma ye sososo na ye ntwem na ye nkwa ye ni na ye kasem pa asem ye asem ye afutuo asem be boa na nya asem de ntokwa ne basa be ba o man yo nana hema ye de nkomodidie no eba eye na wie ya enesa na mepese eye yenhwe ade kakra bi ewa ha se ye hwe eye Miss Bell ene eye omuntokwa from Tracy ne enwo ne afiashos ne gani ya could it be say eye ntokwa na de bebe eye na de surround a Miss Bell din wo nya eye onu ne kofa ba ana said then because ye hwe eye oni Tracy dey say okwa abonten ene koye interview bi a woka ye ne ma Tracy susu say eye wonu atem ene ma ne bebe reply ye din tokwa we ba ye san susu na ne afia Schwarzenegger de susu okọ interview ene okọ kan ye say ai say eye afia eboa wo meme kan che Ghana for so one kraman dai ene no susu e din say we nyina e ba ena say eye che ye chi wi susu obi akwa comment ena wo susu wa ba twiro we enti me pese me hu say eye ono na ya na o hyeda efrefe san tokwa we nyina ba obi anu wa say ja wa te ne ho akwa gina nchen na wa twa mo mo na say den eye ne bua pa yeso opeso onye sa ade na na sa wo hwe ni suban ne ya woda ne dina oyehuro yes sister Maisbe oyehuro Ghana for kra bi ni se sister Maisbe oyehuro she se Maisbe ne afia Schwarzenegger enante ye no eyade omumienu omu ye secret ade omumienu ntem meza me no nante na se me no ntem ti na so obetwa ho beka che ebia obi foforo se beka che na na ama se o menu oyima na mo hye oyima no mo sa me meka che o se osusu ye bi me because in na na yes because me ye bibi na se nye na se wontumi ntumi fo ma men sesan furu na se wote wo na so kwa kan abonten se oyima wo yesi wo hye wo ye onum wi onum koke onum wi me mesu me ye go so eti me ho se Maisbe wo ye nipa bi a ye nua ba Maisbe wo ye nipa bi a wo ye huro anti eya enwo se ye soso ne so oye bibia ma ye mfi ye njai no ne afa ne se wo ye sister penny but obu a ho be fi no but so the first fiasha snake so fi no because no so no anti wu kano obe kan eti no baby o the fa o the kofa ye sister na na amaso maybe atwam a check magana for bia tv na na makun 7 ontumi increase oni na date da ontumi nya ni so ontumi nya ni say so yes sister no o che so ye mature we fi no but obi be females bell it's not just one na ya no friend to ono na o the mama ka bibi cho Maisbe o ya asantini ana wasa betina nkran a che enti no enkranfo cho ebi Ghana for se enkranfo ebi epentokwa okay omo pentokwa pa se wona makrapa na se okotie nkran ni bi ya na ubusa na de ne kwa na se wa anto okọ na oye o mi no feel na ha se no kenkan ka se nti wonte dia na ne wa fa na wonte dia na won so de be to si eni eti no esa asantimi santi fo mani eden na ode nkran kakra so asa afra eti Maisbe oye huro na ni eden ana sa pentokwa kakra sana Ghana for ni bi ka na me mate na me ka bi sounds na me so mehu eti no me nipa sa no so de na semba
men fee no na say who so ye pani me kwa na mega say bia ye pani nti no maybe enyini kakra na nti mamu fee no na onye na ade no mo so nyoma ade na mo na say bi o pa no bi ka bi no anka bi ankyere ni so eno say na ha adwi obeka say usuro no but obeka ba obewu sene obeka nipa de mfonso wa ye ho okay yes Nana hema ye di ensem no esia no o final words e football de be ma eye emebuna e wo man Ghana emu yo me football kakra meka che mi niamba ene mi sister ne me ma me no se emba ye ho ya ahometi hwe se wakoti na compound house na ebia wo na wo ye younger wo nware ye na obi otifia obi a hye ne de one ni kon ne mba na nware ye wo beto ho asem beto ti a me fi Chemunako, nipa no so o mekansi wanim. Se obo udin se eya wo hima e o nware ye na e wo twempna. Otimi kika bi kire na na otimi ka chense enti sese ne wo dwe no nipa no be se mo ye madam fo keke anamni na ye adwuma e ba hu si ehu se ne ye mba na ye be hu se ne ye betna one year kura wenchi bi entokwa kasakasa bi ama yente ni esu ase de mema no eye no ena mi nua ya kasakasa kakra wa ye made maka akiro ye wie ye ya sachi ya bom ye didi eno chese ye bibi afri ye mu enti ye nya no ma di hye ye mu ene challenge ne sane o ma no competition na yakopon enhua ye sure I was here for Nana Hema, Ninsamo de etu eja eno no mjidi ye se wonso so wafa mu aba aha ene brebe mai kwan amaye de dwumedie no ese subscribe to your channel no so wonya ya me adoma no so se de nya upload video bia wonso wetimi enya notification like ye videos na share fama adofonom ene eye ebusuanfo ebie mo so betimi follow yen wo ye IG page @tumaginh_ me de dwumedie ho cha me din ene ekwesi kapa Nana Hema asantini bottle pressure ne de no etwetwen enkomo dasane yebesane hia makram too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.